Niyabona bakukhethelezi la ukhona mfethu qiniso uyalazi. Udlalile bhuti wami ngabantu la ukhona. Udlalile bethi ngabantu isicefe udlale kakhulu ngalabantu abakuthandayo nabakholelwa kuwena which is very wrong. Uyabona mfethu leya competition yemoto. Imoto eyayibovu enayenza lapha eMzozi lifestyle kwakuyi-scam lesiyana baba. Kwakuyi-scam into ebuhlungu lapha khona abantu abakuthandayo from the bottom of uzwane labo ababevota ngeemali zokugcina bethi sekushiwo kathiwa SMS Mzo bevota ngoba bebelivela entweni oyishoyo beni trust kuwena benza yonke wena wenzani wena wabascam. Uba skeme kanjani mfethu ungabikela ungangibopha mawuthanda ngalento ungabikela abameli lento mawuthanda ungenza noma yini uba skeme kanjani. Number 1 leya competition yemoto ayikho egameni lakho ngikuvezela ukuthi ngiyazi ke manje. Leya competition yemoto wayisusa kuwena ngoba ufuna ukuskema abantu ukuze mayihlehla ingashayi wena. Wayifaka egameni labani? Wayifaka egameni lenye umuntu owintatheli nawe impatha ngendlela yakhe ukuthi uMakhoba. Wayigaxa nje empatheni ekuthi uMakhoba, ekuthi uSandile Makhoba, wayigaxa leyo mpatha leyo. Wayigaxa leyo mpatha naye yiqoki ngendlela yayo ngoba ngazi wamdlisana uMakhoba mangabe usuza ushaya izandla uyasuza ushaya izandla wazofaka yena kuleyo nto leyo. Angazi mangiqhubeke noma ngiyimini ngoba ngiyagijima manje. Ngiyagijima manje. Ithema isisegameni laMakhoba. Lafika ilanga lomcimbi. Yes. Bawina abantu abavote ngokweqiniso. Bawina yaphuma i-top 5. You shit. Yaphuma i-top 5 yabantu abavote ngokweqiniso. Mayiphuma i-top 5 kanti le moto ayithengiwa yikho. Ngifuna igarage okwathengwa kulona imoto eyawinwa ngitshela ukuthi liphi yaba imalini. Ayikho imoto ekuthiwa yathengwa ibovu kwathiwa izowina. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. Kanti yini okwenzakala? Kwathathwa imoto esilver yafaka umbala obovu yarepwa. Idriver ubani lo moto? Ngiza nendaba ningibambe manje ngafuni ngiqhubeke ngiyakhuluma manje mina. Ningibambe mafuna ngikhuluma manje ngisaveza lezi ngiphethe amabhomu ngeke ngikose emhlabeni ngiyibheka ngayo yonke indlela. Uwe lo ile mpatha kuthi uMakhoba yilo omunye engizombiza kumele niboshwe bafana bami niskeme abantu abanithandayo. Kuthe sekumele win kwashawa ifraud yagcina le moto yenziwani yawinwa umuntu ose-Eastern Cape. Lo muntu ose-Eastern Cape akayiveze leyo moto namhlanje ukuthi khona yini. Ayikho kuyena leyo moto ayikho. Le moto ekumele iwini ngicela ukubona isithombe sayo ukuthi ngenkathi umuntu ewinile ashuthe eduze kwayo ame kanje. Ngicela ukumbona umuntu owawina balandeli bakhe. Celana umuntu owawina imoto isithombe sakhe sikhona yini. Sele kwaqala ama competition umuntu mayewinwa uyashuthwa eduze kwemoto ihamba imoto. Nansi imoto lela veni elali umhlahlavu elani kuMgiliji. Sambona uMgiliji emeduze kwalo. Wacebula itika uMgiliji lela veni wathi ecebula itika lemoya ehlala iphande emathuneni yavela amcindezela uMgiliji. Tshela ke mina ke namhlanje uMgiliji washona ngoba ecebula iveni itika. Kwasuka lemoya ephandwa every day. Ithe isuka asikho isithombe. Khehlelezi ngiyakutshela mfana gcwala ngiyakufakela yizo baba wena ubasile umlilo uthathe mfana wami ngikukhombisa ukuthi ngingakanani kuwena wini wena. Ngikukhombisa namhlanje ngicela isithombe somuntu owawina imoto sisibone sivele. Mase ngicela isithombe eske imoto yathola uMgiliji sikhona isithombe kodwa imoto abantu abavota asikho isithombe. Bese ngiyaphinda ngithi ithe hayi ukuthi ibebovu kwarephu imoto esilver yarepwa ngephepha elibovu kwangathi ibovu yasinikwa
ibodyguard le Eastern Cape kwalelo bodyguard alizange lithathe ngoba lathi liwina kwadidiswa abantu yabuya leyo moto ibuye yayoxetshula amaphepha yayisi driver ulo muntu ekuthiwa ubhubesi ngoba kwakuvele kurepwe imoto edriver ubhubesi akuvele ya driver ile nkalakatha le ekuthiwa ubhubesi yiyo ebisi driver le moto seyi drive isilver imoto ebovu baba yaxetshulwe ngoje yarepwe ngoje ngithi mina abantu abawina ngiyabazi nisho mangabe lithi ngibaveze abantu abaqhoshwa bewinile abantu abawina ngiyabazi ngoba noma sekuwiniwe sekufuneka imali egijima eyaleko capital angibambe futhi lapho enjoya ukuthi enjoya nobani ngeke ngize ngisho into engidinayo ukuthi akufanele mawushaya ekhaya ubashaya kanjani abantu othi mawubatshela lento bagqume bayenze ngithi mina bonke abalandeli namakholwa nezayoni no mama nabasebenzi angene office angithi kune office angikhishwa isithombe somuntu oshuthe nemoto ebovu eyawinwa ngenkathi kade kuvotwa yasicela isithombe yasicela leso sithombe leso bese ngiyaphinda angakaqedi ngemoto ake ngithi fahlo kunye uyayazi police station Ntuzuma hey ngoDecember 24 ngo2021 wayonzana epolice station lapha eNtuzuma kwakwenze njani iziphi lezi itofu ezaziyocishwa ngiyazazi asihlangeneke nemoto zihamba ngomunye ulayini ngiyazazi lezo tofu zonke futhi ayicishwanga zabanjwa kwase kubheka ukuthi siyanyakaziswa yini ngiyazazi lezo tofu kodwa ngoba mangathiwa manje ngayivundulula ngizazi zonke ngikukhombisa mfana ukuthi mangabe ngithi nintwana mangithi nintwana engakanani imoto ewiniwe ayikho egameni lakho ayikho umuntu ocontrola yonke into lapho owenza yonke into yilo muntu ekuthiwa ubhubesi vele uclever ke yena uyena umuntu ohlakaniphile ke lo ekuthiwa ubhubesi uyena umuntu ohlakaniphile noma kuyolotsholo qale kubuzwe yena sengaya kolobola sengenza ukuthi athi awume kancane sasebenza zakhala ke manje ungizwe uhlale ethi ukukhuluma iqiniso emhlabeni kwayena ubuya belixoko ngoba uthi akafihli uyazi kahle indaba yemoto ungizwe emchunu ukuthi abantu bahlukunyezwe emotweni uyazi kahle kodwa futhi into emnandi ngayi wazama naye ukukhuza ukuthi le moto yindaba ebalekiswe iyofakwa egameni laSandile ezinye izinto ke wangatshelwa zonke wathi ukufihla ngoba kuthi uyakhuluma ungizwe ngibuye ngimthathelele kungizwe lapha ngibuye ngimthathelele okuningi uyafihlelwa wona lapho Bhubesi awe Bhubesi uyababa Bhubesi awe Bhubesi hayi kodwa uyinkunzi Bhubesi mfana uyinkunzi Bhubesi mfana awuyona inyoni ngiyakufakela ke mina gcwala awuyona inyoni ngikubone nje uyishayela into ezincane lapha ya nako Cubana ungangiboni vele mina ngeke ungibone mangiqhamuka ngeke ungibone fike ngihlale kanje ngeke ungibone mina mbuke you will never see me coming ingakho bengabe ngena ngithi umsebenzi wami ukulwela abantu owami umsebenzi ukulwela abantu ukuthi abangithandayo noma bangangithandi fuck off akunandaba uyangithanda oda ungithandi kodwa umsebenzi wami ukukuvikela ngeke ngivume uexploit la usebenza khona ngeke ngivume ucindezelwe ngeke ngivume uhlukunyezwe umfundisi ngeke ngivume uhlukunyezwe inyanga ngabe kuyadlala ngaba ukho makhanda oil ngabe kuyadlala baba
ngaba wukho ngabe kuyadlalwa ngeke ngivume lapho ukhona mhlonishwa wazi ukuthi bawuphethe mina azikho indaba ezingaphansi komthuzi welanga engingazazi kwalezi engiveza manje angivezi zonke ngiyazilimita ngivezelani ingoba usuke wathinta iqhawe uBob Marley wathi uyahlekisa ngalo kanti uhlekisa ngomuntu oyilegend ngizithintelani ingoba usuke wathinta ama-albino ngathi xolisa ndoda yes uxolisile ngoba sengishilo kodwa into engidina kuyena noma esexolisa akafuni ukuvuma ukuthi ulinde watshelwa yimina wasiyaxolisa kamtshela ntwana yami ama-flop akhe ngikwazi wonke hayi yena kuphela zonke inyanga ngiyazazi beke ngathi ngiyakucheck esigodlweni phela mina ngidlala esigodlweni mina baba mina ngidlali mawucathi ngiyadlalwa hey fuck off now mina ngidlali mina esigodlweni mina esami isigodlwa akubeki wopopayi kusona kwesami angibeki mina opopayi esigodlweni mina baba tshela mina angibeki opopayi hey ngiyashisa la futhi manje shit mina ngibeki opopayi esigodlweni mina vele mina bethi beserious abantu ngivele ngizobeka opopayi esigodlweni futhi ngiqonda ukuthi idalwa zami zowopopayi ngibeka opopayi esigodlweni futhi sek ngibeka opopayi mina esigodlweni esigodlweni khona idalwa zami kwesami isigodlo esami isigodlo singcwele esami isigodlo baba sangamele uNkulunkulu ngoba yikho into evil kwesami isigodlo mina angibeki mina opopayi mina ugobela wami uNkulunkulu baba ingilosi yami idlozi lami uzongithini masengisho ngangifice ngibeka opopayi mina baba ngeke ungifice mina ngithi ngishayela ngibe ngilive lama mistake enwenzayo lapho la nikhona Khehlelezi uthi ushayela sigujana ulive uya driver awubeki impilo yakhe engcupheni ubeki impilo zama road users ngoba njengoba ukulive ngaqhamuka umuntu akuthuke ufocus kumuntu okuthukayo bese wenza ingozi emgwaqweni awufake ngisho ibhande fakisho ibhande mina sengiyabona ama video usigujana eshayela nje live ulive uyakhuluma uthi yahamba bafethu asakheni isizwe lana asitiqilelani phansi siyafundisana umehluko indlela ezokufundisa ngayo bengabe ungavuma ukuzehlisa ngekufundise kahle uzofunda rough mawungichallenge baba ukufunda uzofunda either ufunda rough noma ufunda kahle kodwa ukufunda kona ngeke ungafundi lalela mfana wami uzofunda mfana wami tshela yimi King Bhaka ukufunda uzofunda ngoba into engeke ngize ngiyenze mina ngeke ngifake inzondo ngoba ngingagwetshwa mina emazulwini mangathiwa sengikwazi ukuzonda emhlabeni owami umsebenzi ukuxazulula abantu abazondanayo angikwazi ukuthiwa ngizonda umuntu mina ingakho lingekho ilanga engiyothi uKhehlelezi ube ngithumela izinkabi noma uKhehlelezi athi uKing Bhaka ungithumela izinkabi ngeke ngikwenze lo msangano mina umsebenzi uqonde ngqo kubantu wathinta umuntu uyabona into ama-albino ingidina ngisho zwaneni baba gcwala ngakufakela ngisho zwaneni wena ungahlekisa ucathi kuyadlalwa akudlalwa ngesidima somunye umuntu ngoba umuntu uvikele yimi zwile nje bethi bazovula ama-case bazokwenzani befuna ukuveza i-anger ngithi mina ngiyiqonda ngqo akudlalwa wena onyanyayo fuck off ngeke ngizwe vele ngempatha mina into engazi nokuthi kwenzakalani emhlabeni ngoba abantu bafike barojwe ngalento yaka spirituality isono sabantu ukuthi bafunde abaqede kodwa into ka spirituality ayifundwe ekoleni sekuqhamuka usomathuba ezobabamba ngenhlanhla ngikhona kulomhlaba esikuwo akufanele kuthiwe khona into ekuthiwa mayidalela akukhuzwana ayikho leyo nto yonke into iyalawulwa baba yonke into iyalawulwa into iyagavenwa baba and uma ngabe singabavikela abantu sobavikela bazovikela ubani ngoba ngisho ugovernment akakakwazi ukuthola ukuthi uzobavikela kanjani labantu aba-exploitwa kucashwe ngenkolo akakwazi ukuthola mina ngikhona ke mina ngitshela elinyoni ukuthi ayikho leyo nto hey aningiphethe phuzwa bafethu hey ngiphethe phuzwa nansi hey ngiyabonga usezokwenziwa ihlaya ngoPeter George ngoBob Marley ama-legend kwayithini esiwahloniphayo kuthi hawu uBob Marley engathi kwenziwa ihlaya kuphinde kwenziwa ihlaya ngoNkulunkulu kuthi hayi uNkulunkulu wayekade ethwele kuphinde kwenziwa ihlaya ngoJesu kuphinde kwenziwa ihlaya ngama-albino kuphinde kwenziwa ihlaya ngokulanda imali kuthiwa imali ificwa ihlele emanzini dehle wafike wabutha
every sec man wafika wabutha every sec man for sec hey awungeke baba khohlwa kuphinde kwenziwe ihlaya kuthiwa hayi khona imoto esiyitholile ifihliwe kuphinde kwenziwe ihlaya athi umuntu angidubuleki ufuna ukuhlomekisa izingane zethu zidlale izinyanga ezamaqola kuthiwe naku imuthi awudubuleki ingane idle lento ibisiyeyisa ingane yazi ukuthi igqihile ivele ife sekuhlupheka abazali athi umuntu angidubuleki mina ngikhipha imali emanzini hey mina ama-albino ayalahleka ama-albino ayaduka ama-albino amadlozi ama-albino namandla amakhulu yazi madoda yazi bafethu wenzela ukuthi lo muntu lo kade ethi yindaba i-albino ikuthiwa umuthi useyasho yena uthi inamandla amakhulu usathi umuntu hayi nami ngifuna lawa amandla usebulala ingane yabantu sebulala bafetha yikho liyonto ayikho lento uyabona mfana bengabe unga understand ukuthi bakushoda imelanin bakushoda imelanin kuphila qhama khona ialbin ayabazi lutho ngoba lethi iqala la kuma parents yabo kube nama recessive gene ngapha kube recessive gene ngapha so shothi kuhlangana abantu already abanama challenges kuma genes wabo angagcwele ukuze iyenze dominant mayihlangana lekho ima kuqala manje kuba dominant kuba sebehlangene bazoba u2 kanti kumele kube dominant kusawu umuntu oyedwa baze bazoba u2 isiyadaleka ingane kodwa ingane idaleka ngoba yindaba isiyashort imelanin ngoba vele bekhonte beshort ehlangana nopartner ebengaphelele sekumele kwenziweni manje sekumele kubanjiswaneni and lento ikhona ngishedwaneni ngisho kubelungu kuona wonke umuntu into eyenzakala into enento ephilayo enegazi yenzeka umuntu azogoqa ayisuka khona thina la lento ngikhuluma ngazo sijulile ngeke ungizwe mase ngithi hey ngintswephu mina umuntu uyishayela isigubhu yena uyayidansela ngintswephu mina abantu abazosho ukuthi ngishayela manginje igama nguphaka isibongo wanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ngingqwele ebhuqa imiza abafokazana ngothola lodwa kametshise yithuluza ngihambi nalo ngilifice entsimini uqamukile kuzoshuba kusangezeka noma yini nguma favuke mina njengedanga abanye baba mawungazi ngafa mina ngavuka ngeke ngisafa kwesibili khohlwa kunogwatsho ogwatsho ayikhulu ufama khandakanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathe lenkosazana kule ndaba yemoto lento leya kufuna lo muntu owayewinile ngoba siyabazi thina inkosi phela baba angikwazi ungathola lutho phela makuthiwa kuyahlolwa into enje ukuhlola siyabazi thina lo wayewinile leya top 5 leya funa ivele leya top 5 funa ivele leya moto leya eyayirepiwe akuvele ukuthi imoto ebovu yayithengwephi cela igarage okwathengwa kulona ngo December imoto eyawinwa eMzozi lifestyle ngicela igarage eladayisa imoto ebovu ngicela mase ngicela isithombe somuntu owashutha esewinile imoto ebovu emeduze kwayo ngiyasicela with immediate effect ngiyasicela isithombe asikho na impendulo asikho ngoba yindaba kwakushaya ubugebengu ngicela ukuthi aveze uKhehlelezi ukuthi leya competition ibisegameni lakhe yini nathi impendulo ayikho egameni lakhe isegameni lenye impathe kuthi usandile makhoba kwayona isikele ngolayini wayo siyayibamba we madoda Hibu bangenzani uyazi kuthi angidedele wonke lamabhomu and uyabona ngiyalibamba leli lasentuzuma ngifuna ukulisho ngiyalibamba sentuzuma police station angifuni ukulisho elasentuzuma police station kodwa nginako konke nginanokwazi ukuthi njengamanje kuqhubeka kanjani kulo muntu oyekade evula icase yasentuzuma ngiyazi kwenzeka ini nanamanje ngiyazi yonke into ngifuna ngiyayibamba it becomes
more personal ngiyamprotecta lapho yabo kule nto uzuma ngiyamprotect kodwa kule moto angicela ilungise mina manganjalo kuyanyiwa ke le moto ngoba sengiyikhulumile mangayikhuluma into ngiyiphusha ize ibe sekugcineni ngizoyenza ifollow up emotweni ukuthi kwenzakalani ngizoyenza ifollow up emotweni ngizoyenza funa ukwazi ukuthi labantu abayi top 5 ngoba lapha ya kwakhishwa top 5 yokuthi akuwini imoto ayikho into engakwazi ukuyithola ngizoyenza follow up ngoba into eyisicefe labantu abawinile yilabantu abamthanda ngezinga eliphezulu wabona ukuthi ayibafanele wavese kokwashaya umqondo nje yawinisa umuntu le wangahamba nayo yasuka yayoxetshulwa irap le masixetshulwa irap yabuya iyaba silver grey yes ya drive endaweni inyona zibona ukuthi le moto le silver grey yile biwinile kwa rap verse imoto ebivele silver grey kwa rap imoto ebivele ikhona bafana ningabozenza indaba nabantu ababuye baphuza utshwala ngoba imoya isebenza kalula ngomuntu bengabe sedakiwe hola lapho phubesi awuyababa phubesi hola phubesi uyababa akodwa wenkunzi mfana afuna ukufihlela gcwala yafakela phethu phela ngeke uloku umsupport umuntu ele kodwa umuntu uhlakaniphile bafana amakwazi ukuqoqobala yonke into uthi ungasonti kodwa imnikele yonke mayiqeda ukunikela inyoni ithwalo wena uhambe weyibanka baba awungeke lento yokusota akazi ngisho kuyazi uphubesi yokusota kodwa imnikele yonke ukuthi kunikele kamalini yaziwa uyena kodwa ziyonikela fika ubhubesi iphansula la madoda agcwala fika lithatha umnikelo lambe ebhenkela liphinde lisho futhi lithi hayi wena shumayela into eziningi ungayinake sozenza into eziningi thina shumayela kodwa ngicelela la phansula uyena umuntu ke ubhubesi engicule ngaye ke mina ngoba ngiyambona uyilayithele lekuthuma khoba nje ngithinte akulixoki loyo kuyafiwa ngengithinte leyo Khehlelezi ngengithinte yakhe angimazi noma liyaphuma noma liyashona noma lisile noma linjani yey angazi uyabona makuthiwa bafethu umzo wawubamba kahle lo layini wawubamba ngokweqiniso wayesoba namandla lo mfana bafethu andibe ngaseyena vuma ukushintsha abe ngokweqiniso angaphusha ukuskema kuqala ngoba baningi abantu abaskemekile ayiphusha ngokweqiniso usangaba umuntu mina ngisangamlungisa umzomi nabe umuntu kodwa ufuna kuqaqolise kubantu ababenze okurongi bemthanda ngisangamenza mina umzo wabe umuntu ngisangamenza mina ngoba akuliwa la umehluko senzani siyalawula ukuthi into ayilawule ayikho into engathi ngoba la ngisho ngithi imoto ayikho egameni lakhe leyayizowinwa bavota abantu bafethu inyanga ezingaka kulokuvotiwa abanye bephinda kukuvotwa lapho silima olokuthukana nami ngikusiza isasikho isilime esindlebe ndokwaso ulokweyisana nami ngiyakusiza mina ngiyakutshela ukuthi angithi ungamlandeli umzo kodwa ngithi musu ukuvuma bese evukwe idemoni lakhe ukuthi uyaniqhopha nawe ukuqhopheka landela amakulandela kodwa mase kuqhosha ungaqhopheki wena fana noBhubesi akaqhopheka uBhubesi fana uBhubesi ukumbona basedlisa isudu emnyama uBhubesi emfanela kanjani esayidlila isudu we akuzinyoni abantu akuzinyoni inyoni lena iyasuka iyahlala inyoni fusa hayi baba yini bafethu hayi ngoze ngikhiphe indaba engafaki ekhipha ngoba khona ezinye ezingifemeli kakhulu ngifemeli khona ezinye ezingamantombazane kakhulu angifuni ukuyithinta lezo ufuna ngimprotect phela yami kodwa bengibhayizela ngiyogcina ngiveza yonke into ayikho into engingayazi
ayikho into engingayazi hey into emathekeni kodwa ngeke mina ngiyonyoni ngeke ngilongivundulula yonke le nto mina ngikhuluma ngalokhu ok-exploit abantu abaningi makuyithekene eyiyele kuyena yafika igaxelela ngeke ngilo mina ngilinza le nto obeyiyona eyiyele ngothando lwayo phela asixabene phela naye egcineni ngiyamqondisa nje namanje bengafuni ukuqinisa isandla kodwa mase kuthiwe sigodlweni angithi ukusiqinisa ngoba ukhulumile waze washo ukuthi angazi ngumfana kanjani kwathi wayiqinisa ke namhlanje ngoba usedla itshe lefaya and ngisangaqinisa ngaphezulu kwalokho akangiphinde phela abiza igama lika Bob Marley noma ikanjani khona ezobona ngubani akaphinde phela abiza ama albino khona ezobona akaphinde abiza uNkulunkulu athi uthwele khona ezobona akaphinde kodwa bengabe nje eyisebenzela umndeni wakhe hayi ngiyamthanda umuntu othanda umndeni ubuya intshontshe inhliziyo yami ngoba ubuya khombisa ukuyisupport izingane zakhe ubuya intshontshe abuya khombisa ukuba support abafazi bakhe kodwa ngizwe nesono umfana abuya afuna ukuba support abafazi bakhe uyabona ngiyakuthanda ke lokho masebe khona abantu bathanda uba support lapho kuyayiwina inhliziyo yami kodwa masuvela ukhuluma into engekho cha uyangidina mfana gcwala baba yini mhlaka 3 June kobe kuphele ebukhosini wonke umuntu olaye khona noma uyisikhulu esingakanani noma unencontract engakanani noma unezitha noma unezinkaba ezikufunayo fika la kumina ke baba number 44 Okirish Road baba siyobe sisebenza ngezinga eliphezulu baba koyiwa ngishemanzini ngoba sifuna ukuqeda lokho besiqalile laba esasenzile ekuqaleni kumele baphinde babuye nabo khona sizokwenza nabo kuseceleni ngisazobachazela kodwa esasenze nabo bayabuya nalabo abasala ekuqaleni nabo bayabuya laba esasenze nabo khona ithuba exclusive esizokwenza special okwabo ngisazochaza in details hayi le videos yabo thank you bye bye.